Kapitang Inteng! Ay, nayan na bambanog ko ang nagbangkag. Anay, nagsakit di bukot ko. Agraman tumang ko, anay. Ay, unay ka na ya. Uray siyakmait, kasta unay abanog ko. Unay ka, nakapampambar ka. Ay, sumot nga mente pagbiyagan tatuyang. Iso nga anusan tan. Ay, jakon makaanos, nauma akong nagbangbangkag. Na, kahit, anya nga iti kayat mo nga ramidhan. Kaya't kong tag-retire. What? Pag-retire na kung abadaw, jak kayatan tagbangkag, si kalaangag. Paray, agmay saak laang na mapanagibangkag ko. Apay ngay, itsigod mo't akad kadwam ni Marituyang. Wen, kadwak ide amapan, kadwak mo't lang agawid. Isupit. Angem, di na kanon kayat tagbangkag pare. Apay ngay? Ag-retire kanon pare. Saan mo apag-retire rin pare? Ha? Kasapulam, ti kadwa. Kan may sakit na piksapay man. Ipilit naman nga ag-retire kanon. Sino nga yung ti kadwa no ag-retire? Ay na, kaasi kamet, kabadong. Agmay saka mapanijibang kagyaw. Ay na, bakbaklayan dakin kan nawan nga bagam day taaradaw. Anyamot nga tabi naklay ti kan nigid nga bagam. Balon ko, mare. Ni Marituyang ngay. Nag-retire niya agbangkag, mare. Aniya? Isong agmay saak lang na mapanijibangkag ko. Ay, kaasi kamet nga rod Ay, aguray ka man, Kwarog. Apay, antay. Isardeng mo to'y tricycle mo. Adalaan kita, Aw, sardeng ko nantay. Ay, ninsamot marito yang dayta nakatugaw akut-kutuan dagiti babae dita igid. Isumat, antay. Nay, apay ngay nga dadita. Sa dino kumangay ti ayan na, antay. Ijay kumabangkag daa ka ni Pari Badong. Ayunan niya. Ala, mapantan ijay ile, Kwarog. Tanay, aldawad. Apay ngay, tanakitak mo't ni Marituyang amakikinkinuto iti ayan dagiti babae di tabagatan. Ay, nag-retire ka na ngagbangkag ko na ni Pari Badong. Nag-retirean? Uwan, isot ko na ni Pari Badong. Ay, kaasimot ni Pari Badong. Numay salaangan nga agbangkag. Te salud sa. Anya nga ti aramidan ni Marituyang? Ay, dayjay makikinkinuto nga agmalmalab. Aray! Unay matenday talangam. Nakuso-kuso tabuk mo. Naggapgapwam. Naggapuak man di tayan dagiti kukumarik di tabagatan. Nagsagaysay ka kumamot Masapol pa yaya. Ay na, kinutwandak ngamin. Naibusan dagiti kutok maray. Ay. Kasla proud ka pa'y. Unata naibus nga rudan ti kutaw. Tinulungam kumamot ni Kabadong napanijibangkag awang kadwana kaasimay. Nag-retire akong agbangkag maray. Apa nag-retire ka, kanapigsa ka pa'y mate? Naumaak nga rudan ngagbangbangkag. Inaldaw matlaangan aday tatar aramidag. Aginanak mo na. Ay, sa bagay matkit di Dakkel sa urnong ni Kabadungan. Nawan pa'y nga road. Iso nga addaak ita dito'y tersi na maray. Nga man. Ta! Kwa. Umayak. Umutang manan! Umayak gumatang. Unay kamutan. Day talatan ti pagkitkitaam kanyak. Day ta umutang. Ay ka nasaya at ano may kagumatang? Gumatang ak iti sardinas maray. Ado tilakaw. Ang amje bagas. Isaw ti utangak. Pautangan nak. Wanusan. But nga naksapa yan. Saan maray? Ibagbagak lang. Tano dinak pautangan iti bagas.
Inak ichismis anaimot ka. Sige ka. Madadal tinagan mo dito'y kabildatan maray. Aw, kayat mau. Ay, sakpaya na bambanog ang naggapoy di bangkag ti paglutuan. Ay kat ang padata na bannog Nakabanugan. Nabanugak, anapan nagpaabagatan, nagpadaya, nagpalaod, anapan nakiin istorya. Kung nangamin ka nga o may nagtulungan na di bangkag, tapno da serbi na ti panagbambanog mo. Ay na di nakisuro si Kabadong. Kaya ko ti kastoy abiyag kaw. Mala, dara sumangkit di tagluto tamabisin na kaun. Ay, just kiki day. Na! Apay ngay. Awan mo't bagas ama isang. Awan aya. Kita manay, ay. Di na kaya't apautangan ni Marikwanang nagimot akagawad. Kahit, anya pa'y ngay tararamidam dita. Ay kat, agtugaw Yung kaumutang iti bagas, kadag iti kaaruba. Ay, nalawunin. Ang pagutangak ngay. Diskumpiyado mo't kanya ko ni Marikwanang. Nagado dita agagayim mo. Nilaeng aya Marikwanang. Sino ngay nga tati pagutangak? Apay, saan mo aya agayam ni pare inteng? Ayun anya. Mala, ingkaki din umutang. Anya nga iti serbina nga gagayam kayo. No, di nakapautangan iti bagas. Sigay, mapanak ijay balay da kapitan, itamo laang. Maribanag, no addan tuman istoryaan ni Marituyang ken ka, idanon munto kanyak, Day, apay aya, maray. Jak nga rod pinautangan iti bagas, gimuran saan? Apay mat anak ko namti kasta. Kasano pautangak? Kat nag-retire mat kanon ngagbangkag. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ayun anya. Ay, pinampanunot ko anay bagday ta. Isojak pinautangan nun. Nalaing kamot nga agpanunot, maray. Siyak pa iti kunam. Jak kayat ti palugay, maray. Kapitan! Kapitan! Adda ka! Adak maray. Why? Ay, kwa, Kapitan. Pabulutan nakman iti bagas. Bayadak tumutlaang. Mabit lang. Nakmanghala. 5 kilo laang, Kapitan. Ala, sige. Gure ka dito'y Day, apay inteng, anya ti alaam. Bumulbulod man ni Marituyang iti bagas. Ay, saan mo nga ikan? Apay nga, kat nagadumat ti bagas ta. Ay na, inteng, pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat nag-retire nga agbangkag. Kunak nga rin ka ni Pare Badong, adi na pa'y lapag-retire. Ay, saan mo apapautangan? Awan pagbayad na. Saan to pa'y pinautangan ni Marikwanang? Diyak nga rin pabulodan iti bagas. Saan? Ay, makamudamutan iti biyagda. Ay, unay matanda ita, Kapitan. Kuna na lang arudin apautangan na. Nagbabawi kit dinadagos. Nga na to yang. Dayta nga angkel mau kwaraw. Kapitan pa'y mo't nga raw. Bagas laang dinakpay pinautangan. Idi damaw nagwan. Idi kwan, nagbaliw mo't adagos ti panunot na. Jaywun na nagbalin asaan. Pahingay nga ta. Kaasi kamait na natuyang. Wala, mabisinan kamin kinibadong kaw. Lakit di Apay ngamin nag-retire kan ngagbangkag. Damagang pailang, mabambanugak nga rudon iti kastaunay. Gagangay na Ay, nagrugay dagiti sakak. Uray dagito'y kukok nagngingisit dan. Nagtrabaho ka nga raw. Masansan bernak pay. Uray atad damat igatang nyo iti kanin yaw. Ay, sabagay, pudnot ako nam kwaraw. Idi tultulungak pay lang ni Badungkaw. Nawadwad ti kanin may. Papautangan naklata ni Marikwanang, tamo na nga da pagbayad ka.
Angamita, nag-retire kan. Doray ni Kapitan, di nakayatan apa utangan. Kay, napigsa ka pa'y samot nga trabaho. Napigsak pa'y laang matkit day. Ang masadutak. Agsublikan nga agbangkag na. Saan ka pa'y nga retire? Ay unay kat apapain kun aya. Apay, Kapitan. Imbaga ka nito yang apabuludak iti bagas. Agam ko nakit din ni Banang. Asaan? Husto laang dayjay, Kapitan. Awam mo ta talaga't pagbayad na. Ay marumbag lata at tulungan tayo mo't ida. Nagpigsada pa'y mo't ngagtrabaho. Masadot lang ni Marituyang. Eh sa bagay. Apay nga minanas kan ngag-retire. Imbag kumaano bak nang. Tamabalin nga already da nagtrabaho. Mare. Nimit pare ba daw kan marito yung dagiday? Ne, huwag ngagpaisaw. Magmagnada. Papanandang ata. Uko din da mo jinwang da. Ah, Kan dapay awit da basket. Mapanda siguro iji bangkag. na. Simurot ni marito yang. Ay, tulungan na nga rodan ani ka ba dong? Nakapanunot mo't siguro na. Marituyag! Apa nga yayabam? Adala ko maibagakan kwa na, Kapitan. Ay, bay amon. Ag-chismis to mo din, imbis ngagtrabaho. Ay na. Nagbiit mo na nagtubo na gito'y mulam anatang badaw. Sinibsibugak nga men, kan inikat ko dagiti root ang nagtubo iti aglawlaw da. No ilako tangay dagitaw. Ay kat bumaknang tan ah. At ado pa'y kumati maapit taan atang, no tinulungan nak. Ayun, anya. Siya na balay, ada ka namang tulong kanyak. Wan, taibabawi kung di imbagak apa nag-retire ka. Itantan mo pa'y lang dito pa nag-retire mo. Laglag ipam, ado pa'y ti utang mo, abayadam. Wan nga raw, tanay kamkamatin da kung dagiti nakautangak. Ay, nakagawad. Ilam lang mga nagsamit ni Nana Tuyang. Ha? Kapay, mate. Ngamin, adda utang na kanyak. Ay, namin ano ako na nagsubli-subli, je balayda. Ngam kanayon nga awan. Apay nga na pinautangam ngay. Idi pa'y nga utang na dayjay. Padasan na saan nga agbayad, ta ipabarangay ko. Adamo nga rod utang na kanyak. Aging gaita saan pa yan nakabayad? Ay, no amukla ko ma ang nagtiwad nga agbayad ni Nana Tuyang. Diyak ko man pinapautangan pa'y. Nay, isumo dahi ta lumabas. Ay, wun nga agpaiso. Ay, abahamon ah. Nana Tuyang! Ay, pinartakan ng tinagna. Ay, saan nakamay tarayan? Kamatek! Sige, kamata mo! Ay, timarayan? Ay, kamaten ka na Tuyang! Uray sa dino pa'y tipapanam! Ay, Apay ngagtartaray ka man. Ay, Sino ti itartarayam? ay na, Kapitan. Diyan singsingir iti utang kaw. Ha? Umayan, haglisi ka dita. Di na may tarayan, Nana Tuyang! Di ka ginamat dito at kababae. Ay, Deta bagat tirumbang amabain, Kapitan! Di na mo ngagbayad iti utang na! ay, bayad akmet ka. Nabaya ka binibiro ka. Itatanakita ka, itarayan nagpay! Ay, agure kayo. Magsasalitaan tayo dahi tabanag. Urnusan tayo, tanarigat ti aga-apa, gapula ang iti utang. Ay, kwa, Kapitan, agpalawag ha. Apay, kwarog, papanan nyo kan ni kabadong. Ay, in kami kano ila ko dagiti natang amulan Ay, adan. Nagadua. Ay, nasaya at ano kasta. Una inda kano ti agbayad ka dagiti utang da. Nagguna. Ni tata ba daw? Adda kano ngamin mangkamkamat kan kuana gapo iti utang ni Nana Tuyang. Ay, pudno day ta kwarog. Makikinamat ak kumamat. Tado ti utang na dito'y tersenak. Ngamsaanan. Ipalagip kon tulaangan inton umay gumatang. May kadwa na pa nagsasango tayo dahi ta. Si Kamarito yang, bayadan mo tan adyo utang mo kan kuana. 5,000 diya utang kaw. Na,
Daytan, tibayad ka. Aguray ka tabilangak no husto matlaeng. Ay na! Kwarta lang! Nagado dito'y bulsak. Ahap. Di mo man ipakita kasta Marita, mga nuhuldapan da ka. Kanya ngay matim ako nam itata, nagbayad din ni Marituyang, bakla. Ay na. Thank you, Nana Toyang. Sa wakas, nagbayad ka. Thank you. Ay, baka banog tagpangkag. Uray ata na wadwad mo ti kwartata. Saanan ang masyapol ngayong kaumut-utang? Ay, ngimisitak manan. Ang sana balay, tako na damot a black is beautiful. Anya ba daw? Ay! Ore man pa'y kasla kang isit iti ugeng. Tinapatag, saan ta mabisinan, Tuyang? Ay na, Nana Toyang. Uray ngumisit ka, gapo iti panagbangkag mo. Basta saan ka nga agbisin. Namket di, aywanam latatakudil mo. Tapno maliklikan ti ingingisit mo. Ala sige, ditang tinagipusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.